So, how are you? Kat rumah hantu ke now? Pasal dekat istana lah. Bye-bye orang. Jom. Yang belum support filem, abang sudah pergi support filem saya, okey? Bukan hantu, biasa. Thank you. Hidup yang selalu support abang saya. Nara Atika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa-siapa yang baru masuk, like dulu, share dulu. Jom magang. Nara Atika, big love for you man, abang saya appreciate you. Bye orang. Jom. Siapa-siapa yang baru masuk, like dulu, share dulu. Jom. Likat picit. Orang hati baik. Makan apa? Makan masakan janda. Orang hati bagus only. Jom.